Kebetulan pun parlok borok baju page kursan ya kan nasional mau benar te parlok borok mentang wan raj pi ban tip cepi ya ka jela kai football ka bansawan hapo madan snong new nong ston hak ba ya kan ka tournament ti brukum ka invitation knockout football tournament arjar play arjar ar pausau bat ka prize ru kolong ka ba heba hak ba lakot adu khat arlak kan ka tournament la ti brukum ka tournament ka ba he du hapo West Khasi Hill district bala penjaj da kan new nong ston sport social and cultural club dengan pentip cepi ya ke jingle kai lifestyle ka si ar potrik penai bakat ar jar ar pulai hak ba en sedang hak sport ci beji teng no pai singi dengan negatif akun lifestyle ka si ke long hapeng ka MLP kan akun bersya ya ka United Sport Club napo Kolkata ke MLP napo Shillong kan akun bersya ya ka United Sport Club napo Kolkata ke jingle kai lifestyle ngangai bapin sawan ban pej bat kersan ban pej udal ke jongi kemat ban pej ya ke jingle kai nomor ba kan ke jingle kai kalau ke itanap tam nomor ba mencam senam ke United Kolkata ke dega klub dan nega tim ke baklain bor bah hak bala ke poi sedu ka semifinal Henry kala ramno hak semifinal hak lamari de mentang nya pej lasai gasni hato ke United Kolkata ke bang klain em ku baklain mencam senam nomor ba lasai gasni omla ban ong ba manu ban job nomor ke MLP na po Shillong ru kalong ke klub na nega tim ke baklain bor bah adu kata-kata Henry ban pensisa ya kata ke long bej ba pide ban one page ban saki dalak jongi kemat lasai gasni apa madan snong ni non ston nomor ba lasai gasni ri gasio he nong ston akba kajinya kun lasai gasni long bej cibi steng no pai sni te one chwa kata yo ba kajaka kam nyam shu yapi yo ba kajaka kan sakim nomor ba lasai gasni ngej pej ba ikin tawan pej ban saki nomor ba ka United Kolkata ka dega tim ke ba kan bor ba hakan ke tournament ke ba menta kamta mencam snam kala poi sya ka semifinal de kala limno hakal lamari haka semifinal de kala lamari ka dega ba champion menin snam Henry menta pat kaman shu de ngej ba ka United Kolkata kan sarak beja kan ke tournament menta usnam namar ba mencap snam u kapten jong ka Kolkata ula ong ba nginwan biang sapa nong ston ban ra be ya ka kopan penjob be ya kan ka tournament ba hedu hapo nong ston de ngej ngin sapek la sai ka sni manu ban job Henry hakani la kai te ngim la ban ong ba manu ban job namar ba ka MLP ru ga de klub ka kan bor ba hapo Shillong de sawan ban pek sakida lak jong mat bat siuru ya ka bayadung kis pa sanpau tingka kumban kersan ya ka sport club namar ka sport club alut bun ba hakani ka tournament siu ya kesempatan pau de sawan ban pej la sai gasni chua ka cibi steng nang pin yo ya iya jela kai nadu ka basdang de parlok nang ne kublai bun ngin sia kan du la sai gasni hapo madan snong ni nong ston ngai jene tim tim jonga pilas tu ba namar ba ka United Kolkata ka dei napo ka State West Bengal hapo Kolkata ana kun bersya ya ka MLP ki player jong ka MLP ki de ki player Shipai la ne ki pulit jong ka Meghalaya Police ngej bagi player jong ka MLP ru kilong ka baklain bor ba namar ba mencam snam ru ka MLP kalong ka baklain bor ba kala poi sedu ka quarter final ditangkan ke kedai shibun pi parlok bro ngin tikan du be la sai gasi hapo manan snong ni nong ston